Gospođo svjedokinjo, vidjeli ste komad papira, možete li nam reći da li se na tom papiru nalazi vaše ime i broj svjedoka? Ja ću vam se obraćati tim brojem tokom ovog postupka i koliko sam shvatio i druga strana u ovom postupku će se također obraćati vama samo tim brojem, a ne vašim imenom. Prije rata odnosi su bili takvi kakvi bi se samo poželiti mogli. Mi smo svi živjeli istim životom, nismo se dijelili tada na Srbe, Hrvate, Muslimane ili neke druge nacionalnosti. Živjeli smo skupa, kumovali jedni drugima, ženili se jedni drugi, u Bosni je bilo oko 30% mješovitih brakova, slavili smo skupa Novu godinu i svaki drugi praznik. Odlazili smo mi na praznike vjerske koje su slavili naše komšije ili naši prijatelji Srbi ili Hrvati. Oni su dolazili kod nas. Kad su bile fešte, feštali smo svi skupa. To je bio jedan život kakav se poželiti mogao. I koliko sam shvatio, u jednom trenutku ti divni odnosi su se promijenili, je li to tačno? Jeste. Promijenili se tako reći preko noći. A poslije toga je došlo do formiranja nacionalnih stranaka, da li je to bilo 90. ili 91. ne znam, jer nisam pripadala ni jednoj nacionalnoj stranci. Tada mi smo i dalje živjeli složno, ali je nešto se osjećalo da nešto nije u redu, da nešto se dešava što bi trebalo praviti razdor među ljudima. Ne bi znala tačno precizirati čime se to ispoljavalo, na ulici nije, u tučnjavi nije, jednostavno između pojedinih ljudi dolazilo je do konfliktnih situacija jedne i druge nacionalnosti. Tada su se formirale i nacionalne stranke, SDA i SDS. Nacionalna stranka SDA je pripadala muslimanskoj strani, nacionalna stranka SDS je pripadala srpskoj strani. Mislim da je to dovelo do strašnog razdora među ljudima i do toga što će se recimo kasnije desiti, jer su htjeli su praktično ti koji su bili recimo vođe nacionalnih stranaka, htjeli su svoje nacionalne države. To je utjecalo na mnoge nas, recimo da sumnjamo u to da bi se nešto moglo desiti, s obzirom da više ne bi mogli živjeti, ako bi se podijelili ne bi mogli više živjeti životom kakvi smo do sad živjeli. I to je nas koji nismo pripadali nacionalnim strankama jako bolilo. Ono što mene najviše boli kao čovjeka i kao kolegu, kao prijatelja, mojih prijatelja i mojih kolega je to što meni niko o tome ništa nije rekao. Pa ja sam imala 2 djece i ja sam radila u Foči 3 mjeseca manje od 29 godina. Svi su me dobro poznavali, svakome sam pomagala. Van radnog vremena u mojoj kući je praktično bila ambulanta, ali nikad za to niko nije dinara platio. Jako me boli što recimo niko od njih nije ni jednu riječ rekao na to. Ja se izvinjavam. Niko nije ništa rekao šta će se desiti. U momentu kad prestane da puca, onda se vidjelo, recimo stakla su bila popucala, dio namještaja unutra od tih valjda metaka je bio pocijepan i ono što recimo unutra u vitrini ako je bilo je nešto razbijeno i tako. Koliko dugo ste ostali u podrumu sa svojim susjedima? Od 8. do 14. aprila. 14. aprila mene su zvali neki od mojih poznanika Srba noću i rekli su da će ujutro doći vojna policija da pregleda stanove, da nema neko oružje. Svi su predali oružje koje je imao, to je bilo oružje koje je bilo recimo na koje su imali dozvole od pomenutog stanice policije. I moj muž je imao pištolj i on je recimo predao taj pištolj i imao je dozvolu za nošenje toga pištolja i on ga je predao. Tada su nam rekli da idemo preko, tu je bila jedna škola locirana, da idemo preko dvorišta te škole prema susjednoj ambulanti. Tamo je bilo još recimo građana iz susjednih zgrada, bilo je i Srba i Muslimana, rekli su nam da je tu bezbjednije i onda smo ostali unutra.
Tamo je bio jedan čovjek koji se zvao Neđo, ne znam tačno kako se je prezivao, rekli su da je radio u Privrednoj banci. Posle toga on je rekao da nas postroje 2 po 2 u red i da nas vode na livade. To je učinjeno. Pošli smo prema livadama. Na livadama su bili jedan veliki hangar, ti magacini su zvali hangari, jedan drugi preko puta njega i još jedan treći koji je išao tako poprijeko. Između je bio slobodan prostor. Tu smo ostali jedno vrijeme, a onda je recimo se pojavio taj Neđo i bilo je nekoliko ljudi koji su bili obučeni u vojničke silomasnaste uniforme, nisu bili sa maskirnim kapama. Oni su nas tada popisali. Mene i moju porodicu niko nije pitao za ime i prezime, vjerovatno taj koji je pisao da nas je dobro znao i popisao je tako, ali su pisali muslimane na jedan papir, Srbe na drugi papir. Malo je to bilo recimo i sumnjivo i uvredljivo. Izašli smo iz iste zgrade, skupa smo živjeli, sad na jedan put smo recimo tu podijeljeni. Nakon jednog izvjesnog vremena, možda 1 sat, 2, Srbi su se počeli razilaziti i vraćati kućama, mi smo ostali tu. Nisu mi bili poznati, ja jedino što sam recimo vidjela toga Neđa, nisam ga ni prije poznavala, ali su rekli da se zove Neđo, da je radio u Privrednoj banci. 3-4 čovjeka koji su bili obučeni u vojničke uniforme su napravili spiskove, jedne za muslimane, druge za Srbe. Dakle, jedni su spiskovi bili, na jednim spiskovima su bili popisani muslimani, na drugim spiskovima su popisani Srbi. Nas je tu bilo možda oko 100, možda 20-ak više. Dakle, ljudi koji su bili na spisku za Srbe mogli su da se vrate kući, je li to što ste nam rekli? To sam htjela da kažem. Na livadama smo bili 4 dana. Pustali su žene i djecu, i stare i bolesne. Kad bi mi došli na red, jer je nas bilo 4, pitao možemo li mi, oni kažu možete, ali kad treba da izađemo onda kažu ja i moja kćerka možemo izaći, ali moj muž i moj sin nisu mogli izaći. Ja sam tada rekla i jedan i drugi i treći dan da ja mogu izaći odatle samo, bez njih samo mrtva. Jednu večer padala je kiša, bio je jak mrak, došli su kamioni, mi smo se potrpali u kamione i odvukli su nas u KP dom. Vidjela sam nekoliko povrijeđenih koji su dovedeni povrijeđeni u KP dom, jer tada dok sam ja bila tamo ne sjećam se da je neko tamo bio dobivao batine. Sjećam se dvojice dobro povrijeđenih građana. Jedan je bio hrvatske nacionalnosti, Kruno Marinović, kome je bila slomljena, pored ostalo bila slomljena vilica, i drugog jednog koji je bio trgovac, Munib Vejz, koji je bio jako isprebijan. Ovo je bilo praktično sve crno, leđa, predio recimo nogu i to. Vidjela sam je jedan put i više nisam. Da li su od vas tražili da liječite bilo koga od ovih ljudi? Ne, nisu. Sve ukupno, logor i KP dom, ja i moje 2 djece bili smo 10 dana, a moj muž je ostao još 2 dana duže. Mi smo izašli 24. aprila, a muž je izašao 26. aprila. I dok ste bili još uvijek u zatvoru u KP domu, da li ste čuli šta se desilo sa vašim stanom koji ste nam opisali, u kome ste živjeli u zgradi zajedno sa svojim susjedima, gdje ste zarobljeni i odvedeni u zatočeništvo? Čula sam od ljudi koji su dolazili da je moj stan zapaljen istog dana kad smo mi odvedeni u logor. To je bilo 14. aprila, negdje oko 2 sata popodne. Par dana ja nisam išla tamo, jer sam otišla u stan od mog kolege Šadinlije i bila sam u njegovom stanu čitavo vrijeme dok nisam izašla iz Foče.
Dakle, otišli ste u stan svog kolege zato što je vaš vlastiti stan spaljen, je li to tačno? Bio je potpuno uništen. Unutra je, posle kad sam otišla sam sa jednim medicinarom i jednim iz policije. Bio je samo pepeo, ništa nije ostalo u stanu. Situacija je postajala sve lošija i lošija, nama je bilo ograničeno, recimo muškarcima da se kreću, žene su mogle izaći da kupe osnovne namirnice, nije nam bilo dozvoljeno da se sastajemo, ljudi se nisu kopali u groblja, nego negdje recimo tu oko kuće, telefoni su nam bili isključeni, smrtovnice nisu bile objavljivane i mislim takav život je bio nepodnošljiv. Ja lično sam išla recimo u krizni štab, prvo sam morala ići zbog dokumenata, jer su sva dokumenta mene i moje porodice izgorila u stanu, nismo imali ni lične karte, ni pasoše, ništa. Morala sam tražiti fotografa da mi oni odobre, da bi fotograf došao da mi nas slikao, da mi dobijemo dokumenta. A onda sam tražila ili da nas puste da izađemo, ili da nas puste da živimo ko ljudi, ili da nas recimo pobije. Takav život nije bio baš, bio je vrlo težak. Ako živite u vječitom strahu, onda je to vrlo teško živjeti. Ostali smo bez posla, kretnja nam je bila ograničena, nismo se smjeli sastajati, teško je živjeti takvim životom. Da li znate da li su muslimani imali pravo na liječenje i lijekove tokom tog perioda prije nego što ste otišli? Sve je zavisilo od osobe koja je radila u ambulanti. Znam nekoliko slučajeva, ja ću sad navesti ime, recimo Bećo Zuko, jedan pošteni građanin, stariji, bolestan, otpušten iz KP doma, bio je bolestan, imao je upalu pluća. U nadležnoj ambulanti doktor koji je ordinirao nije htio da mu propiše antibiotike. Ja sam tada još bila u bolnici i ja sam mu donijela antibiotike da bi izliječio upalu pluća. Poznajem još neke koji su recimo odlazili u ambulantu i nisu im htjeli dati, međutim kolege iz bolnice koji su sa nama radili godinama, lično meni recimo su poslali lijekove za mog muža, mislim da je to bilo normalno.